Shubor nakaslem jong unong san Hima. Ka West Jaiñtia Karate Do Championship Raja Arpusan Balapenlong da West Jaiñtia Hills Karate Do Association Juwai ringkat ke Directorate of Sports and Youth Affairs Meghalaya Shillong Hajuwai kalapoino asyak bakut nakakhatlay tarik no pra hakani ngisngila donlang ubaksan kupar Wardri Treasurer Meghalaya State Olympic Association Shillong and General Secretary Amka Shillong kumukongsan katba uba hunlang litan President Amka Shillong kumusembut kongsan hak jingalang kebalapnya de uba alan yang ti President West Jaiñtia Hills Karate Association Juwai. Uba aksan kupar Wardri hak jingkran ulapan pau ke jingkman balingba ke jingshim kya ke West Jaiñtia Hills Karate Do Association ki kena bat samla dan sap ke Juwai hak jinglekai karate kila yolat biang ban penpau perthei ke sap yalekai jongki bat ya kani ulapan skam lingba ke jingshim benta shitham ki kena hak Meghalaya Games bat state tournament ki balada penlong hak benai baladam haki arsngi jong ke jinga kun ki kena shenrang bat kenthei hak jing sanlang ki kme ki kpa ki leshim benta hak jinga kop komite bat kata ki balong kat kum ke kerdan ke karta balabu renti dakinong penya jong kani ke jinga lekai napding ki nong yeshim benta ki kena ki bala yora ya kanam best karatika nak benta ke kerdan sub junior boys lara da upu saimi kendia junior boys ukerda o perbat senior boys usame 1e pakma kadba naklang ki kenthei haga sub junior lara daga fida shisha MK lingdo haga junior ka pisaka bamon bat haga senior ka durka pasa yaki medal bat best trophy shabaro kinong job lasam da ukongsan ringkat kinong yalam bat khot nong kitkam ka West Jaiñtia Hills Karate Do Association Juwai.